Siri. Ni suggest remarkably. Yes. Remarkably over time. Onaginya katasi. No ashiteneri. Kana gutiare katasi yo nyingi. She got to excuse me. Excuse me. Can you please pass the salt? Araria nagateo keho. No in the master. Otamanya rodio rero ahuthika ri. Wota ko employ you got issue. So if you matuko mara to akuria ri. Ne tefu. Taku. Hebu. Mono ne mazatia tia. Ginya compliments. Tell me the kush no ne ukakwira tiriri. Yes. Oh my goodness, you look stunning. You are so smart. I just love the way umekala block akiuna ka fit. Chiki paka napenda sana kwanza hiyo style yako. Kuna vile. Tena yu taine giki. No idea no compliment. No, it's a very deep compliment. Guy. Irore makai. But now oh, you're looking healthy. Yes. Doing your diet well. I like what you do. You must be keeping fit. Yes. Napenda sana vile. At least body uko na goals. Uko na goals. Taine giki makai. Kai yeke kiano na Nairobi. To mean we sawa. Afia ne njega. It means they admire your lifestyle. Yes. Guy kena ginya chari. Guy kena mudo guy. Guy. Jane. Nani na mudo. Guy kena mudo. Leo bile thoko. In a way, ni gukenera. Yes. Ni uronire mukwedi. You know that it's a compliment. Yes. Not only how that you go complimentive. Yes. Guy. Ine ikwala kina ginyaga. Izinogera modo gwo kugane kumutema. Ishire. Them days. Manze yo lumbutuku. Nobeza yo look jo. Kana muringo sio ne wagira. Iko fine jo. Guy leo ni tonyo. Una TBT. Kai nigi kirie to nyatha. Kai muthoni nigi kirie to nyatha. To me ni mundu cio ga fashion ni ambiriria riu kwarahuka. Yes. Tene ri. Utiare maundu maigi ma compliment. Tondu no matiumagarite muno. Yes. No thiwa na mbere ndokiari na andu aingi muno. No bururi especially guku rwongoro gwitu ri. Yes. Ni warahuka thutha uyu na ihenya muno. Ona kuria gwitu ruguru noguo. Yes. Tondu o compliment mundu ki tondu ni likely aria mukoragwo nao ni mangia guthire mwako tari wa muna na nguo njeru. Kanona matare bara umera guthie town. Iria. Riu ndungitindo kira mundu smart na ndiramenya ni maheni. Kana turatu ni twega na atire. Na ndiramenya no turia. Na riu tũtũtũre kwenja he undu twainamaga mwena omwe. Riu maundu ciugo citahuthika muno ta wau. Baithiro arikania kiria turatu turauga twakuinama. Kwenda. Iti mangotore makugurirwo ni. Ndio, things have become way better. Yes. So thiko ciroge thicagi-inĩ ri. Tendo ingi maikara mataciri. You know there's some options here and there. Yeah. Riu tene tu compliment riu no uthire wire andu. Right, imagine ukira mundu. Wow, akimiri yanyu ni mithaka ai. There was nothing much to smile about. There was not much. Kai icio ni mbembe cirutite mihiro miega ai. Nothing so much. Nduma icio cikiirie. Kana mboco cianyure. Mang'ombe yanyu ni theru ĩ. Ndikomagira gicoro. Gutire maundu maingi mariho. Some of us are from the struggle. Yes. Kai tufuri twanyu ni tuingi. Na hindi ero ukira uri ongire taringi ona inyu mutire, you know. Yes. Nowadays rwogwo ndu nimageire indo. Yes. Kwaja oro wigie devolution no atwara ciringi ki. Kuria ground wega muno. Yes. Yes. Ni urakora rwogwo kwi nginya ni ukugura nginya AirPods. Dukaire yo hau. AirPods headphones. Ni ukugura rwogwo. Wega biu. Yes. Tiere nduka cia rwogwo cia ciuragio tutawa tutwanyitira.
Ndire yakwa tuciuritio handu twacuragio tuingira muhindo one ugathi wacagura ukagua ndero unyanderia gatawa ka blue band matiendaga gakimbo twetaga karoboi twaithu twetaga karoboi matiendaga gakimbo them days we kwari gakimbo ka blue band ka dum ka dum kare karaihu kuguo one no matiendete kau hende oge kuma ta mbeca cigana you see it depends ikomi 15 riu andu mendaga ka blue band muno mwena uria wina kiria kiari ya mugate ucio yes geto Chris a good friend of mine. In fact drone riu ni muthuri waikagetie tumiaka riu. He's the son of Sammy Louis. You know Sammy Louis the one, the presidential MC. Yes, the son. Eka blue badi ega ukena gegira aria riu ndongiathire wira ndo tikaiga wakanyu karaka na wega tondu no karia the more things change the more they remained the same back then. Yes, andu ni mahananitie maundu maingi ina challenges ciari imwe one nginya kuhoya mwaki something as basic as fire. Imagine. Because itiendwa ingi mararagia mwaki ona thiku ici uragikora gasi gicagi ni irahuthika wega biu. Imagine ona natu kumaga rokero reke tukore matumbe kwe gasi just imagine gicagi no vitu vichenjanga. Yes because ni mara makura nginya video kona thimu ciao live through WhatsApp ona ni guthie gicagi uremwo kuhahura andu by the way riu ona niki urarigwo rathie kwenderia andu guoya naki urathi wikirite itonyo ati uhahure andu uthiete function ya kanitha ugakora kwaya nio matumithite wakora nio maracaina nayo maundu mathiete na mbere ground muno wakora magicigo athani ningetereire yes okay ro nduthi haria na kwaya maraikara haria uguthiete kwendia guoya no design nĩ ciakinyire rũgongo ati gwĩra nderagathaia kwĩrĩ ndathiĩte ithemba cati ĩrĩa ndekĩrĩte rĩ rĩarĩ ithemba combined rĩ andũ combined cati ĩrĩa ndekĩrĩte rĩ rĩu njeci ĩno ya kumĩra nĩ mekĩrĩte cati ĩyo mũthuri mwakĩnjia ndũthi wĩikare harĩa na nĩ wacereirwo we hĩndĩ ĩyo tumithĩtie we nĩ wacereirwo ũthiĩ wĩikare harĩa hĩndĩ ĩyo mũthuri ageretie na gĩtame. Things have changed. Mambo imebadilika. Vindu vichenjanga. Ona wadirikania as much as twaragia uhoro nginyagia wa gucharge thimu gicagi tene gucharge mundu wina charger umenye wa charger broti ni last mile no horo wegie thitima icia tambirio na cia teithirie muno nginya broti na gwa charger go kuringana na muthemba ni hoka ya cifu ya kwikamba ukonyi na mundu ucio wina kangi getagwo atia gaka gakunyita battery getagwo riri universal one universal ka universal kanyi na gathukagia maiga vitu vichenjanga tumetoka mbali. Old school TBT Thursdays go kwenye kwa kamembe kayo